วันนู้ยกำตินาคุกิชาเตหอเจ้าเสนบอนชาววินจิงคับฮาออกโทเบอร์นิสิมสกีทิวส์เดนิคุยนซองจิงคัทุสุงายคิดฮิตีทุสุงายเท่าฮิตีคุกิเสียโซคอมมิตี้ออนทราเวลยูนิตี้โคตูฮอนจานีออกโทเบอร์นิสิมกุบนิคุจุนเพรสเตนเมนขัดเห็นโซดาวินขังปูปีดิสทริกฮุบซงมาขันโคโกมาอินดิรากันดีเนชั่นแนลทราเวลยูนิเวอร์ซิตี้คอมตาอาจิสาออกโทเบอร์นิสิมนีนิคุอาคุกิจะพากำกินลัลจงลอยไม่ได้เทอร์ริสต์นามาดว่าอาปุยมังนาวจุงจางจวน Committee on Tribal Unity in Government หิงานิดันสมลิลิเกตซุงพาร์ตอันเตปิววินอาหินละนิดันสมลิลิเกตซุงอากิใจนุงเซงินจง Government in ฮิจิทัวเอ็กซ์นิมาจาลปูวินสุดที่ Government in นาซาโมอากุยนาวจุงอา Committee on Tribal Unity โคตุอินพมอสานาวทูหัวหินพงดาววินฮีกำกินลัลจงลอยฮีไม่ให้ทิ้งลอยมีฮอนมาขันขมุนาอามัดนุงจวนอันปุยมังวินหาตาอวนุงวิน security force on อากาหูดอวินดูเลตัวhospital อากิเซนจิงไลตาหินอวนาวากิหาสุขาเทจิงันฮี Committee on Tribal Unity โคตุอินทุพนบอลนาวจวนไม่ให้ฮอลคุกิฮอกิกาอากำกีบัฟเฟอร์โซนพัตอาเวนบิดหินนิงา Minister of Home Affairs เมเชหิงาเงียนาบอลุจอ Minister of Home Affairs เมเชนนาซามอนอกุยวินสุดที่Minister of Home Affairs ไม่เช่นนาซาโมอกุยจุนคุกิเทกำซุงกำกิละหัวจันกิจที่จัดนับเป็นดอกไซน์สุดแล้วคุกิเทกำซุงกำกิละหัวจูบิดน้ำโลสูดอตันฮีติน Committee on Tribal Unity ฮอนพงดวินฮี Committee on Tribal Unity โคตุฮอนอาทิตย์สาออกโทเบอร์นิสิมลีนิคัวนิดันสมลิลิเกตซุงพาร์ตอันเตปิโออากิไซตาตุกลันจัน Committee on Tribal Unity โคตุอินOctober ni sim sagi Tuesday ni kho zan khangkim tu zan khangkima kipat nidan som liligate sung economic blockade an phongdo vin October ni sim ko zan khangkim chan economic blockade chi hlading hitai gamgila ho ba farzon la ho security phata akoina ding le kangui le sungbi gam kai ki kom tu na lampi milong ho ko sung makhan le lei khampuk pi vel a ho a kuki chate lamthla le kho phata a ven bi hi masang si a Suci economic blockade sukila do loading hitin Committee on Tribal Unity hot phongdo vin hi COTU in October ni sim sagi tu ni kho jingka lam nidan som khating le COTU office kangui mona meeting ako vin kuki CSO ho kukin pi Sadar Hills Chief Association ho kuki Women Union Sadar Hills ho kuki Women Organization for Human Rights Sadar Hills ho Tribe in pi hozosi Tribe Student hozosi gamgi phai hapat thapau chan hausa ho josi chule kotu sunga department josi suchi meeting a pangchi dingin a head sau vin hi kangpo pi district hop sung milong ho chen na liangmai ho chen na makhan le leikham puk pi ki ka a meitei terrorist son amat wa avo pau kamgin lal chung loi chungchang thua economic blockade kotu in apun do naw chungchang thu hole mabana to ding tham ding chungchang thu ho se khom na nei ding chule namisu khat hi ji hin mabana panla ding dan ho selowa ho ase khom ning o hi chuchi meeting a kuki se so hole achunga kimin pha ho josin panla chi ne ding vien kotu in tep na le nge na bolu vin hi tangkol thingnoi mi NSCN ma general secretary th MUIVAH in tula sunga ache naw somdal ko sung building to gun anei na sunga mele hon pharmasalayan za daw ana DOUDAL bang to uchun tu chung zong hin avelin social media online la hoin adodal naw thu ho mi mal hon a hin phongdo taw vin a hin la thang phung te in mei lei se so hole mei lei kiloi khom na za chum hon wang aphun do om pui th MUIVAH in khusung somdal khusung vil na nei ding to gon god na chunga koima akuna phalna ala ding angai pon a khusung vil theina dinga thanei na thing set rights anei hitin milong hon phongdo vin hi th MUIVAH in milong ho chen gam sung ho pa a khusung somdal khusung luding a god hibo vin hi chi thu hi politics ki chep na in koiman nei da hen lang chule koiman kinil na debate bol nin zong man da hen chule hi chi thu hi mei thei mi phabe phon adodal naw thu ho apon do hin mei thei nampu bi hi thil se thil phalo tam ta a hin bol do pi te ding o hi thin milong hon phungdo vin hi chule milong hon a sei be na wachun mei lei ho kuki ho to ki do jing lai ta uwa naga ho to ki do na dinga hi ti a naga ho do na a seile sa nei jing na lai hom tin milong hon do na zong bol vien chule ga la tol ji a mei lei gal zam asanga hi vien
สุจิจุงจูนานักหอคุมสอดตะทิ้งโนหินบอลหอโตกิดดิ้งกูดฮีอบอลคิลเป็ดโนฮิดิ้งฮิตินจงพงโดวินฮีฮิตยาไม่เลยหอเลนักหอกิกอากาเลตัวละเป็นโดโลเตนดิ้งาไม่เลยเอาพลังหอองกิกุมงไงดิ้งฮิตินมิลหอนเฮดสาววินฮีไม่เลยหอหิมฟัลไฟจำสุงาบิดเกจจ้าอมโจจิงดิ้งฮิโลดันทูหอมิลหอนอันเฮดสาววินฮีที่มวยวันสมดัลคุสงวิลดิ้งกูดสุจิอโปรแกรมจ่อไม่เลยหอนทุสันินวังดูดัลงำฮิไลเวียนahin do dalu wa hile milo ho zong me le ho to ki do jing thei dinga danin akise uvi BJP mle hon manpur state sunga popular government sim do on dinga New Delhi khupia central leader ho hinga ngena aga bolu hi za chat ta hi tin manpur ex chief minister okrami bobi na phongdo in hi me le BJP mle hon popular government sim do te ding he tu phle jing o hitan popular government sim do on dinga central leader hon state BJP mle kho akimu pilova appointment pinom lova hile BJP mle ho resign ka ki bol diu hitin mle ti chiam kumarin gina na bolin hi chuchi thu to ki sai chun KUKI organization for human rights chairman pu HS Benjamin Matein social media thupon hin bolin chuchi me lei mle ho han san le apon la na ho cho separate administration an phung do ho KUKI mle hon hichi mehem le ho han san hi ki vet win tin a phongdo in hi Congress leader sule leader of opposition Rahul Gandhi in vote chor gaddi chor kiti ti thu pi mangcha a India gam sung pum pi aku thang asap cho Manpur state akuna MP bimol koi jamin an chepi in tabung khu awang lai kai chun signature campaign an bol pan in hi chuchi campaign cho India gam sung pum pi a Congress party hon a chepi dingo chuchi campaign chun BJP ho vai pu na hin su beiding hitin Congress on phongdo vinahi Manipur Legislative Assembly in Jani October ni simgup ni khuchun press statement don butna rebuttal khat hin so do vin Manipur Legislative Assembly in dangka korsom ni lekho ala do vin withdraw bolovin sumle pai sumatha uvetia media la HOA an so do hocho ahin don budu vin Zolenal thu ibo vetin ahin phongdo vinahi media hon chu bang zolenal thu asu do hokcho akinung la do ova hilchet na clarification asu do diungai hitin Manipur Legislative Assembly imfalin ahin phongdo vinahi Jani October ni simgu Monday ni khuchun Imphal airport chunglang wan chunglanga drone leng le khat anmu do ji uchun phachom khat Imphal airport an kha vinahi Agartala akuna hongki pando Imphal khupi zona hongleng indigo van leng kharen chuchi drone chu anmudo hidanin zongki seye chuchi drone chu wan chunglang fit sang thumle jagu papat fit sang li ki ka la ho na leng le hi police on security clearance api nong vin airport chu ngai bangin an chila sa ki vin hi UIDAI noya Aadhaar biometric update bolman sapangkum nga apat kum somle sagi chan ho adinga update bolman kilata loading hitin government in ahin phongdo vinahi mandatory biometric update MBUT cho sapang new ho biometric update bolte te ngai ho chuchi mandatory biometric update MBU charge cho October ni sim khat sang ni le som ni lenga ni kho akipat kum khat sunga update bolman kila loading hitaitin Ministry of Electronics and Information Technology hon phongdo vinahi sapang new ho kum nga thinting ule alo thelowa fingerprint le iris kiti midlife vom chile limla photograph zong update abol te ngai hi chule chapang ho kum som lenga ong thinting ule ani ve channa dinga mandatory biometric update avela abol kiding ngai hi tangkhol thingnoi mi NSCN thingnoi mi wong tangkhol region WTR hon thupon an bolovin NSCN wong tangkhol region vai puna gam sunga gampami non naga ho jausin lekha poimo ho identification ding le clearance document ho hong ding ni somtum sunga hi ahin pilot diunga hi tin achai na ding in hetsa thupon ahin bolovina hi non naga ho jausin Aadhaar card copy khat to ache now police station akona no objection certificate NOC lekha chule NSCN regional office in isuna bol PO work permit ho submit abol chi na ding vin an hetsa vin Parkipi home sunga angai cha lekha ho pilu lo ho sunga go na kipidinga hitin NSCN thingnoi mi hom gina hin bol vinahi
Rajasthan State Capital Jaipur khupia Sawai Mansingh Hospital akizen anadam lo ho pesien misagi cho electric ki su lo zen short circuit zen anathilo taw vina hi electric zen anadam lo ho namun wat sunga me na kungen chuchi pesien ho anadam lo ho cho anakali wa hi thu so hi chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo se na bon chaw vini khopha